Hashize imyaka 3 umutwe wa M23 wabuye imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urwanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bamaze imyaka bajujubywa bicwa abarenga ibihumbi magana bahungira mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu kiganiro Perezida Kagame aherutse kugirana na Jeune Afrique yagaragaje ko Ububiligi bwagize uruhare rukomeye mu bibazo by'intambara zayoguje uburasirazuba bwa RDC ariko bukomeza gufatanya na leta ya Kinshasa kwica abaturage bayo no gukwirakwiza ikinyoma mu miryango mpuzamahanga ko ari abanyarwanda. Ariko se ikibazo cy'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bari mu burasirazuba bwa RDC cyakomotse Abongereza n'Ababiligi nibo bafashe ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba. Abadage bahita bari imico bise Afrika ndage y'Iburasirazuba yari igizwe n'u Rwanda, Urundi na Tanganyika. Ababiligi bo bafashe ibihugu byo mu burengerazuba bw'u Rwanda, naho mu majyaruguru y'u Rwanda hajya Abongereza bakolonije Uganda na Kenya. Kwa 14 Gicurasi 1910 hateranye inama mu Bubiligi igamije gukemura ikibazo cyari kimaze igihe cy'Ababiligi bashakaga kongera ubutaka bwaho bahawe. Iyo nama yasize RDC ihawe intara ya Rucuru, Itombwe, Uvira na Fizi zari z'u Rwanda, Bufumbira na Mpororo bihabwa Uganda. Bitwaje icyo bise imbibi karemano zirimo ibirunga, Akanyeru, Akagera n'ikiyaga cya Kivu. Bakatakata ubutaka bw'u Rwanda busigara ari buto cyane ugereranyije nuko bwahoze. RDC yometsweho igice gifite ubuso bwa kilometero kare 124,553. Ikindi gice kingana na kilometero kare 17,715 cyomekwa kuri Uganda. Kuva icyo gihe u Rwanda rwasigaranye ubutaka buto buri ku buso bwa kilometero kare 26,338. Abadage bari bagabanyirije ubutaka bwaho bakolonizaga ntibigeze babigiraho ikibazo cyane kuko icyo bashakaga ni ibihugu bazabasha guteza imbere mu gihe cyose bazabikoloniza. Ngiyo inkomoko y'Abanyarwanda batuye mu bihugu by'abaturanyi bakatiweho imipaka n'abakoloni bakaba bakomeje kugaraguzwa gati nk'aho ubutaka babirukana hatari gakondo yahanzwe n'abakurambere babo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagaragaje ko yijunditse ibihugu bitatu byo ku mugabane wa Afrika byanze ko umuryango w'abibumbye wamagana u Rwanda. Algeria, Sierra Leone na Somalia bifite imyanya idahoraho mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Byo na Guyana berutse kwanga gutora umwanzuro wakushinja u Rwanda kohereza ingabo mu burasirazuba bwa RDC no kurwamagana. Tshisekedi uherutse mu nama mpuzamahanga y'umutekano yabereye i Munich mu Budage yavuze ko ibyo bihugu bya Afrika bitora uyu mwanzuro akanama ka Loni gashinzwe umutekano kashoboraga kwamagana u Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko kudatora uyu mwanzuro ku bihugu bitatu bya Afrika bigaragaza ko ubumwe n'ubuvandimwe ibihugu bigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe biharanira budashoboka. Imbere y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano no mu zindi nama zitandukanye, u Rwanda rwagaragaje kenshi ko rudafite ingabo mu burasirazuba bwa RDC, ahubwo ko ari ibirego bidafite ishingiro bigamije kuyobya amahanga kugira ngo atamenye ibibazo biri mu miyoborere ya RDC. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko leta ya RDC ikomeje gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR umaze imyaka myinshi ufite umugambi wo guhungabanya u Rwanda. Ubu bufatanye bwashimangiwe na raporo zitandukanye zirimo iz'impuguke za Loni. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano kagizwe n'ibihugu 15 birimo 5 bifite imyanya ihoraho: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Uburusiya, Ubufaransa n'Ubushinwa. Algeria, Sierra Leone na Somalia nibyo byonyine bihagarariye Afrika. Benshi bibajije impamvu Perezida Tshisekedi akunze kwitwaza amahanga mu gihe ari kugaruka ku Rwanda, agakunda kuruvugaho aho kwita ku bibazo bibangamiye igihugu cye birimo n'ubufatanye bw'ingabo ayoboye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR.